Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o švedskim običajima, pa ukoliko vas zanima, ostanite uz moj kanal. Prvi švedski običaj je taj da svako plaća za sebe. Ukoliko želite da izađete vani sa društvom, ovdje su cijene jako velike u restoranima, znači hrana je preskupa, tako da ovdje nemojte očekivati da vas neko časti ili da vi nekog častite. Ukoliko vi želite nekoga da častite, svako će vas gledat nako baš ono malo čudno, jer ovdje baš niko nikog ne časti, toliko je skupo. Tako da ovdje svako za sebe plaća i ja mislim da je to veoma bitno za nas sa Balkana da to znamo, pošto smo mi navikli da plaćamo jedno za drugo, da se častimo i neka se čak i znamo posvađati ko će šta da plati. I ovdje kad je taj slučaj, oni baš ovako čudno gledaju i kao ok. Tako da to je običaj broj 1 koji trebate da znate da svako plaća za sebe ovdje. I tako prelazimo odmah na tačku broj 2, a to je da ovdje morate da imate račun od banke, zato što se ovdje ne koristi keš nikako, samo kartica. Tako da ovdje ne možete skoro nigdje više da platite sa kešem, gdje god da idete, nije to uopće kod nas da imate uvijek keš u džepu i da ono izvadite da platite. Ne, ovdje vam je običaj samo na karticom i samo kartica prolazi, pogotovo sada kako je korona, više niko ne želi da se bavi sa kešem nego samo sa karticom. Sljedeći običaj je fika. Ja mislim da je dosta od vas čuo taj izraz. Šveđani su izmislili lijepo druženje uz kolege, familiju, 1 do 2 puta dnevno koji nazivaju fika. Tada se svi okupe, druže se, bolje se upoznaju i taj pojam je veoma, veoma star. I u Švedskoj je to must, znači oni u tome uživaju u toj fiki. Šveđani veoma puno vole da piju kafu, tako da je statistika pokazala da oni duplo više godišnje piju kafu nego bilo koja druga evropska zemlja. Sljedeći švedski običaj je meni jako bitan, a to je taj da možete da pijete vodu iz česme. Toliko je čista voda da važi za jednu od najčistiju vodu na svijetu. Nekako prva pomisao za Švedsku je uvijek hladnoća i moram da priznam da zna biti ovdje jako hladno. Međutim, zato Šveđani ljeti vole da budu vani i iskoriste sunce maksimalno. Znači od ujutru do navečer znaju biti samo na polju. Zato što znaju da tokom zime skoro nema nikako ni dana, a kamoli sunca. Tako da oni vole puno da budu u prirodi, uživaju, vidjet ćete i puno ljeti na plažama, ili samo na travi, imaju dekicu, legnu, piknik i sunčaju se i to je puno nešto što se veže za Švedsku, tako da oni maksimalno koriste svoje vrijeme napolje i vole biti napolje. Jedan od najboljih običaja što se tiče Švedske jeste taj da u Švedskoj možete da studirate kad god želite. Znači, nije bitno da li imate 20 godina, 30, 50 ili 60. Ovdje uvijek možete da studirate i da idete na fakultet i da budete ono baš što želite. Tako da ovdje baš važi rečenica nikad nije kasno. Tako da ovdje nije kao kod nas, aha, prešao je 30 godina, šta ćeš ti sada na fakultetu? Ne, ovdje je baš ideš kad ti je želja i kad ti misliš da je vrijeme za tebe, da nešto novo naučiš ili možda hoćeš da promijeniš smjer posla. Tako da ovdje uvijek možete da studirate i ja mislim da je to jako dobro. Jedan od glavnih običaja što se tiče Švedske je bicikliranje. Ovdje ćete skoro vidjeti svakog na biciklu. Mlado, srednje godište, starije, nije bitno. Ovdje u Švedskoj postoje staze za biciklo svugdje.
Znači, gdje god da se okrenete, oni imaju staze za biciklo i ovdje se biciklo puno više koristi nego auto, jer oni smatraju da se tako živi zdravo. I uštedije se naravno novac. Baš o tome sam pričala sa svojom jaranicom i kako je baš simpatično da se vide starije osobe na biciklu. Kad kažem starije osobe, mislim plus 70. Oni su ovdje jako aktivni, vole da voze biciklo. Tako da mi je jaranica jednom ispričala da kada je bila u Bosni kod svoje nane i nana je pitala: aj ti meni kćeri ispričaj kako je to tamo u Švedskoj. I ona kad je njoj ispričala to da starije osobe poput njene nane voze biciklo tamo oko 70 plus, ona je samo rekla, izvinite, moram da se nasmijem, ona je samo na to rekla: jao kćeri draga, pa zamisli ti nanu na biciklu, pa šta bi svijet rekao beme, ona je poludla. No, u Švedskoj niste poludlo, ovdje vozite bicikl kad god želite. Probudio nam se neko. Pile mali. Sada prelazimo na ozbiljnu tačku, a to je tačnost. U Švedskoj je jako bitno da održavate vrijeme. Ako vam neko kaže 7 sati, to je 7 sati. Ne minuta posle 7 ili minuta prije 7. Ukoliko ste... Ovo je bila moja maila. Ukoliko ste pozvali nekoga za ručak i ako mu kažete u 6 sati, vjerujte, svaki Šveđanin će vam pozvoniti na vrata tačno u 6 sati. Kod njih nema 15 minuta posle, 15 minuta prije, kasnio mi je prijevoz ili ovako ili onako. Oni vam samo na to odgovori i krenite ranije. Tako ukoliko imate razgovor za posao ili nešto bitno, onda morate da budete baš tačni, jer Šveđani su baš precizni što se tiče vremena. Kada dođete u Švedsku, jedna od glavnih riječi je lagom. Lagom znači umjereno ili taman, što bi se na naše reklo. Tako da ovdje kada nekoga pitate da li želiš mlijeka i on vam odgovori da, i vi pitate koliko želiš mlijeka, on vam kaže lagom. Znači umjereno. Kod Šveđana je lagom zlatna sredina. Znači sve što je sredina, potaman i sve, to je sve lagom. Što se tiče recikliranja, Švedska je broj 1 po tom pitanju. Oni čak i 99% svog smeća recikliraju. Svaka kuća udaljena oko 200-300 metara ima svoju stanicu za recikliranje. Tu imate bukvalno sve, za stare lijekove, za papir, za plastiku, za metale, za baterije, nema čega nema. Znači to je ogromna jedna stanica gdje sve imate, samo da se reciklira. Šveđani djeluju pretežno kao jako ljubazan narod i sa njima ne vrijedi diskutovati, niti će oni ulaziti s vama u neku diskusiju. Oni se služe po naše pametni popušta. Tako da nikad, i ako pokušate da sa njima diskutujete o nečem, oni će se samo ugasiti jer oni smatraju da im ne treba ta diskusija niti da ulaze u bilo kakve rasprave ili svađe. To bi bilo to što se tiče ovog videa i nadam se da vam se sviđa ovakva vrsta videa. Ukoliko vam se sviđa, obavezno lajkajte i subscribe na moj kanal, ostavite mi jedan komentar da i ja znam kako vam se činio ovaj video, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!